Crkva je puštena. Na čelu ide Kartik, odmah do njega My Dear Friend. Na trećoj poziciji Alcatraz, četvrta pozicija za Magic Luta. Magic Lut izbija na čelo ove trke i Kartik je na drugoj poziciji, treća pozicija za My Dear Frienda, na četvrtoj poziciji je Alcatraz. Trku vodi Magic Lut. Magic Lut 2,5 dužine prednosti u odnosu na Ikara Pik. Na trećoj poziciji s polja My Dear Friend, na četvrtoj poziciji Alcatraz. 3-4, sada već 5 dužina prednosti za Magica Luta u odnosu na Ikara Pika, do kojeg stiže My Dear Friend, na četvrtoj poziciji je Alcatraz. Magic Lut vodi ovo nadmetanje i dalje je to nekih 5 dužina prednosti u odnosu na trenutno na drugoj poziciji My Dear Frienda, na trećoj poziciji Alcatraz, na četvrtoj poziciji Ikar Pik. Trku vodi My Dear Friend. My Dear Friend je na drugoj poziciji, na čelu je Magic Lut. Magic Lut, My Dear Friend, Magic Lut, My Dear Friend, 4 dužine prednosti, dalje 3 dužine prednosti, 9 dužine prednosti za Magic Luta, stiže My Dear Friend. Magic Lut, My Dear Friend, prvo stimulisanje Magic Luta od strane Džokeja Gorana Mešetovića, ovih 2 kopača opomene, na čelu je My Dear Friend. Prati ga Alcatraz, prvi kopač opomene dobija i My Dear Friend. Alcatraz je ubrzao na drugoj poziciji, na trećem mestu ostaje Magic Lut, do kojeg stiže Ikar Pik. Trku vodi My Dear Friend, uhodi ga Alcatraz iznutra, My Dear Friend s polja preti, Alcatraz iznutra, My Dear Friend s polja preti, Alcatraz iznutra, My Dear Friend s polja preti, Alcatraz nasrće na My Dear Frienda, Alcatraz ili My Dear Friend, sada My Dear Friend, evo odgovor na Alcatraza, Alcatraz, My Dear Friend, izlači ga sada s polja Milović, i opet će se dati od tebi upati Alcatraza, ali Alcatraz beži, stari ratnik Alcatraz, ovoga puta dobija My Dear Friend, druga pozicija, Magic Lut treća, Ikar Pik četvrta. Ivana Subotića, trener i žokej Tihomir Tika Vujković. 1-4-3-2. Vreme Vučića, Pehar, braći Škrijelj, za trijumf Alcatraza, prvi u 2022. Molim vas jedan aplauz za starog ratnika, starog šampiona Alcatraza od Midnighta i Angela Rose. Odlično jahanje žokeja Kristijana Njezija.